reka twije kubikira kimwe kuri uyu wa gatandatu duhere ku ikipe yoboye izindi ikipe ya Arsenal rwose imeze neza na clean sheet zihagije kuko niba ari ikosa bari gukora no gutsinda bataninjijwe igitego. Ngiye kintu ndimo ndabona Arsenal details zose zirafunze mu buryo bwose ariko uburyo bwayo gukomera kwayo gushingiye kuri defense yabo nziza ndetse n'umuzamu bikonge bigashingira ku cyo nge navuga nka hari sinye za maturité Arsenal itangiye kugaragaza kubera ko iyo mushobora gukina game zirenze 3 4 5 6 mugira clean sheet bisobanuye ko muri mwebwe murabizi neza ko ishingiro ry'imikiniro ryanyu riraza gushingira ku kubanza kugarira kwinda ko mwinjizwa kuko amateka tubwira ko ekipe igeze gutwara Premier League itsinzwe ibitego bikeya ikipe bita Chelsea yatsinzwe ibitego 15 muri sezo bisobanuye ngo ikipe kuyinjiza byari bigoye ariko nikabasha kukwinjiza kandi igendeye ku cyo bita collectivité apana gushingira ku muntu umwe tugiye ekipe bayubatse iri well organized iyo organize neza yubakitse kuko nka ekipe ikindi uraza kureba performance z'abakinyi key elements ziba zirimo unanarebe se ibitego bitsindwa gute ari uburyo bwa set pieces Arsenal iri hejuru ari uburyo bwo gukoresha impande Arsenal iri hejuru yewe bihita binagabanya igitutu cyari cyazamutse kuri Ruteza Mafite yo class nubwo nawe yabonye incundura mu mikino nk'itatu ishize abashije gutsinda mu bitego bitatu kuko muri Champions League hari yatsinze kuri match ya Atletico hacemo match ya Champions yatsinda ariko ngiye gutsinda kiko bakaranye gatangiye kugenda kaza bisobanuye ngo nawe aragenda yibona muri equipe ibyo kandi tukanabivaga Arsenal ubona ko benshi yayo mu gihe abakinyi bari mu mvune bazagaruka n'ubundi style izaba ari equipe igifite backup ikomeye cyane so birakwereka ko niyo equipe kugeza ubu ngubu ushatse wanavuga ko no ku mugane Burayi niyo equipe ubona yubakitse kuko iri complet defensive abakinyi ni babandi bamenyeranye bakiranye imyaka myinshi amakosa si menshi ntago ari kubona amakosa menshi mediane yayo nyukuzamo kwa Martin Zubimendi yahise zaba connecte neza na bagenzi be na Declan Rice imbere naho impande zirakora nta kibazo ba Trossard bari mu bihe byabo Bukayo Saka donc ne equipe ubona yubakitse imaze kumenyana n'agasinya ka maturité kamaze kozamo impungenge abantu bagira nizimwe umunsi Declan Rice yagize ikibazo cy'imvune Mikel Merino azamusubirira nkuko bikwiriye azamusigire mwiza kuko meno squad umuntu ubona udafite igihe cyo kuruhuka ukoreshejwe cyane muri national team no muri club umuntu bita Declan Rice sezo zigiye kubesha Arsenal hanini kenshi muri iminsi nagiri guhinduka cyane line-up sezo zigiye kubesha hakaza ikindi kintu abantu bose bibaza bakavuga ngo ya makosa Mikel Arteta ajya akora ku mikino abantu batatekerezaga kumwe ugira gutyo ukabona nka Aston Villa iraje mwihambiriyeho igitego kirabuze biragoranye kumwe ugira gutyo ukabona nk'ikipe mwibuka nka sezo zagiye zitambuka akabona nka Southampton iraje Arsenal iyibanje ibitego bitete Arsenal ibonye draw byabaye hamana izo game rero bavuga zisa nkaho tricky zisa nkaho zisaba maturité y'umutoza ndetse no kubana equipe imaze kugira experience bihagije ku buryo ishobora gukiringa game bitayigoye nicyo kintu abantu basigaje ariko ubundi franchement uko bimeze gutya imibare ko Arsenal bihagaze neza iratsinda mu buryo bwayo iratsinda ubona itagowe urabona ko abakinyi bamwe bajyaga babagarukaho gukina ijuru n'eshanu izindi bakongera bakabura Ricardo Calafiori uramubona ko arahari muri sezo yose uramubona ko ameze neza donc navuga ko ni equipe ku kigero cya 80% umurongo irimo niyo mpamvu nizo predictions za ubutaziba ziza ni equipe ubona yubakitse ubona ikomeza no kumukandida mufashwamo na hari depth ni squad yayi hari ariko ukabona ko na squad first 11 abanzamo bamaze kugira ikintu cya maturité nyine n'abakiri ubona bafite hanga y'igikombe n'amakosa ku mutoza n'aba yakoze simenshi ariko barabikanagenda cyane n'ibitekerezo bituruka kuri bench urambona presence y'umuntu bita Gabriel Henze nayo iri mu bintu bifasha cyane ku nama zigendanye na remplacer umutoza bari gukora nge mbona bifasha nanjye ndabibona kimwe na Arsenal imwe makipe meze Burayi ibyo bimaze
kubonwa na buri muntu wese kubera ko iburyo ikina abona ko buri kantu kose ishaka kuba nziza defensively offensively ndetse n'uburyo cyubakira nyine ku ma set pieces byo ni kimwe mu bintu ushande makipe yose ku mugabane w'Uburayi nijoro banabigaragaje batsinda ejo ku mugoroba batsinda iyi Burnley igitego cya mbere cyatsinzwe na Victor Gyökeres nabwo wari umupira uvuye mu muterekano Declan Rice ateye kona arasimbuka Gabe Magalhaes n'undi wamukinyi nanone kuri inshuro ntiyashyiraho umutwe agashyiraho akaguru awupasa Gyökeres ahita atsinda ibintu bikomeye nka bitatu turabonye muri mukiro harimo ntekeza ko ari iminota 45 ya mbere myiza ya Gyökeres yagize match nziza atsinda igitego kimwe ariko agize na match nziza twabonye asubira inyuma inshuro nyinshi akarikipera umupira akalinkinga play agakina abagenzi biwe ubona ko ni rutazamu improving umunsi ku munsi kimwe mu byamuvuyeho cyo ni gitutu kubera ko akiza kubera imwe yari afite muri Portugal umuntu expecting yuko Victor Gyökeres agomba gutsinda ibitego nimba asize 39 n'uryo yavuze ngo ku isoko cyasa 39 muri championnat 50 bingahe muri umwaka w'imikino wose ibitego 100 na binga yarafite statistics ziteye ubwoba cyane kuri rutazamu umuntu yumvaga agiye kuza imibare nk'iya Haaland cyangwa irenze kubera yuko nawe yari afite imibare irenze cyane ariko akiza yerekana yuko ntabwo ari kuri iyo level numushyire kuri rutazamu udasanzwe gusa rutazamu mwiza uzagira ni improving igiye ku kindi nakashaka kuzarangira abaye umukinnyi mwiza wenda nka Haaland cyangwa rutazamu ariko uko bino rutazamu mwiza expectation rero zari zirejo cyane zasa nk'izigabanyuka ari duce kiragabanyuka kuri we akunda byukana nk'igi yageze maze imikino 9 adatsinda mu ikipe y'Igihugu adatsinda muri Arsenal muri mwaka w'imikino ariko match ku indore genda ubona uburyo improving match ku indore ndabona improving ejo nabwo agize match nziza atsinda n'igitego gatapin ariko agira match nziza urebye ikindi kandi bahise banamusimbuza mu cyakaro cy'igitangira kubera umutoza Mikel Arteta mu kiganiro cy'abakuru navuze ngo yamurinze ngo yarafite akanok yamurinze kuba yariska kandi rutazamu kanya bafite wenyine ati kandi turimo turanategura n'urugendo rujya Prague bazakira na Slavia Praha muri Champions League muri iki kimwe rero yamurukije ashyiramo Mikel Merino ariko muri rusange ikindi kintu umuntu yatavuga kuri umukino Arsenal ni clean sheet iyongera kuri 0 shot on target ya opponent bahanganye imatch yarangiye yose bani datemwiza muri kipe ya Arsenal na rimwe kandi ntago bibaye muri umukino gusa kubera ko match bakiye n'ikipe ya tuvuga mu mikino iniherutse match bakiye n'ikipe ya West Ham byarangiye West Ham nta shot on target nimwe bateye bakiye n'ikipe ya Fulham nta shot on target nimwe yabateye bakiye n'ikipe ya Crystal Palace batera shot on target imwe bakiye na Burnley bateye shot on target nta nimwe Burnley n'uburyo buremere abanye muri umukino bwaje ku munota wa nyuma Marcus Edward tekufra ikubita poto nta kindi kintu gikangaje tera urumva hejuru ya clean sheet barimo barabona nta nubwo operator marabasha kugera gutera mu izamu ryabo ibyo byose no birava kuki mediane yabo bende barabarindira kure defense yabo barabarindira kure ku buryo bwuko hejuru ya clean sheet uretse kuba umunyezamu David Raya ari kuri bane kuba yatwara ya Golden Glove cya gihembo bahereza umuzamu wagize clean sheet nyinshi muri Premier League ariko nabo mukinenera imbere bose baramufasha yuko adaterwa amashoti menshi rero ntekereza yuko iyi Arsenal defensive ni nziza kurusha n'uburyo no offensive ako offensive bakagerageza gushaka ibisubizo kubera ko Arsenal ushobora kuwe kwirinda yuko igutsinda bigashoboka ngiye nyabora bishoboka ushaka kwirinda kwigutsinda cyane ko nubwo tuvuga ari nziza offensively ariko hari amakipe igora nka Fulham mukabona ko hari kipe yaje yize tactique neza ashaka kurinda kwitsinda amakipe nka Crystal Palace yabikoze nubwo byaranyina akagozi gacitse ariko yo ikintu making ashobora nta gushaka kwinjiza igitego ni kipe ikome yirinda uburyo yinjiza igitego aho ko iki kintu rasobanuraga Arsenal kuba wayinjiza yo nti kuba utashobora kwinjiza ariko nawe ukababasha kuba wayirinda ntikwinjize biraterwa na cya kintu tujye tuvuga mu mupira iyo ufitemo X factor player cyangwa se ufitemo talisman wa muntu ushobora kudebloka situation ubundi umuntu akaba bikora yakaba Victor Gyökeres kubera ko iyo karite yagira kuko babuka birashoboka ko banashobora kudefend uburyo bw'imikino bwabo bigakuna 90 gashira na buka wende yabikora talisman wundi wakaba gukora icyo kintu ni Victor Gyökeres nyine we mbona iyo capacity ariko acha struggling nganye na adaptation no kugenda aza ikindi wagarukaga cyane kubijyanye no kuba Arsenal ubwiza bwa Arsenal buturuka nta handi Arsenal mediane kina icyo ikora low block ikakudefendera kure noneho na defense yindi igice cy'inyuma kigasigara bakoze icyo twakwita nka highline defense ruvuga ngo niba birinda yuko muri zone yabo ushobora kwagera ukatera pass nyinshi ukaba wateza max ari danger ibyo byose birakwereka uburyo defensivement Arsenal yimprovinze cyane mu buryo bushoboka ikindi
hakazamo no kuba aba bakinnyi ba Arsenal abenshi barimo niba abakinnyi tuvuga ngo kapasite tekinike yabo imaze kuzamuka, niyo yanakwaka n'umupira ashobora kukwaka agendeye ku buryo tekiniko mari buze kukwaka ariko adashyizemo bimwe cyo tuvuga ngo ni igikarani cyinshi, adashyizemo ikintu cy'igisuka kukwaka yagukoreye ikosa, kubera ko nabo Arsenal ni imwe mu ekipe meza afite imibare myiza muri ball retention, kongera kwisubirana umupira kuko uko awutakaje nta masegonda bari hagati y'amasegonda 20 n'amasegonda 25. Iyo ekipe icyo gihe burya ifite ball retention imibare myiza biri hejuru cyane. None no kongera no kuba mu buryo bwabo bwo kugumana kwerekanya ball possession ari umukino n'ubundi uri muri identite yabo, birakwereka ko ari ekipe detail par detail, akantu kose ubona umutoza bagiye akitaho. Bafite amahirwe menshi kereka hataje bimwe bya rwangendanye, ariko iyo depth squad irabafasha kuko muri sezo zitambutse Arsenal nubwo abagiye ya kabiri, ariko yaburaga Martin Odegaard induru zikavuga, yaburaga Bukayo Saka induru zikavuga, yaburaga William Saliba induru zikavuga, ariko ubu ngubu Saliba agize ikibazo, Christian Mosquera ni backup nziza, ifite equipe nini cyane. Gabriel Magalhaes yagize ikibazo, Piero Incapi twabonye ko ari umukinnyi mwiza, uyu umukinnyi Arsenal abakinnyi benshi ifite muri national team zabo n'abakinnyi babanza mu kibuga, karita Arsenal tigeze igira mu myaka yose. Uruhande rw'ibumoso haravamo Karafira kaza Skeri bose bakagira matches. Ifite equipe nini cyane, ariko noneho yakongera utwo tuntu ngiye mbara kugira ngo equipe yashobora kwanlocking Arsenal itsinde. Ikintu cya mbere nubasha kuza kwirinda yuko ikwinjiza igitego, ibyo ntabwo biba bihagije kuko ibyo wabishobora. Nyembona amakipe ari abishobora, nubwo amakipe menshi muri mise marasagura ngara kushaka kwirinda kwinjiza igitego, ahubwo wowe rwana n'ikintu kimwe, shaka uburyo yinjiza igitego mbere yayo. Niba igitego mbere yayo ufite amerwe menshi ko wakura amanota kuri Arsenal, yaba inota rimwe cyangwa amanota 3 cyane. Kuko nureba match zahirutse nka Man City, urugero Man City iri bakina Man City iri weak, iri hasi cyane, ibabanza igitego badomina match yose, ariko Man City igiye nyuma ariko birangira ibabonye iminota rimwe. Arsenal equipe nziza mu mukino. Match ya Liverpool bayibuka nabwo babonye igitego yenda kirari ibitego biboneka gake ku Frankiri idasanzwe, ariko kwa ngo wakakanye uzere ko Arsenal ushaka kwikura amanota mbe nambere making ashaka ko yinjije igitego. Wikita ngo yera kwinjiza ko wenda kukwinjiza ashaka no kwirinda ntikwinjiza, ariko nushobora kwinjiza igitego urafite amerwe menshi nka 30% cyangwa 70% yuko ari equipe wa kura amanota. Ikindi ibintu bya set pieces dora tubivuga match kurinda, ariko ne equipe irimo iramakisimiza kwa ko ntekereza ko ku mugane burayi nabyo bitakije n'ibya biri cyangwa muri Premier League ari equipe nziza muri ibyo bintu. Nimwe barayivugira yuko nibyizerekana kubera imipira y'umutekano ukabyaza umusaruro. Nimwe bari myiza yivugira yuko ni equipe imaze gukora ama set pieces, kuvuna ibitego byinshi muri set pieces. Gwera umwaka w'imikino ushize ibitego 22 mu mashampiyona atanafatwa nk'ako migane burayi, ikurikirwa na Inter Milan ifite ibitego 12 ngo ivemo na Tottenham Hotspur ni nziza muri ibyo bintu. Uvuga ngo ni amakipe atatu ameza mu gutsinda ibitego bivuye mu y'umutekano. Arsenal rero rimirabi maximiza ndebera nkako Kariste ngo haye ki equipe yigeze gutunga mu mateka ivuga ko yashaka igikombe. Unarebe karita y'abakinnyi ubungu bifite muri equipe yayo, naho n'ibihugu bakinamo uze kumbwa reba niyo list ariko hano imbere ya Mikel iyi ngiyi yari na Emery ngare bino equipe kwa Gudibinin ngaho reba nawe ino equipe Abafaransa nabo byagiye n'umutima ukomeye. Reba gufana no equipe wizihinga uzaza muri top 4 cyo gukina Champions League. None twigeranya na equipe squad ubu ngubu ihari, ureba umukinyi ku mukinyi. Ahantu hose ubona ko byahindutse kuko wa mugani yumva igihe bamaze batabona icyo gikombe cya championnat bagora gikumbuye n'amamvu nabo bagomba kwimprove. Bazakurikizwa Sunderland muri Premier League ariko bafite na fixtures zikinika cyane. Undi mukino waberaga icyarimwe n'umukino wazaga ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Burnley, n'umukino ikipe ya Manchester United yarase ikipe ya Nottingham Forest. Rirashyama rwose kuri riva y'ubundi bisanzwe binabagora ariko kugeza iminota 45 bari bagifite icyizere, ariko nkuko twabigarutseho baje kumera nk'inkuba wa mugani naho ikubise hara muri rashyamba. Ibitego bibiri byihuse, ubwo ndavuga mbere Casemiro yaratsinda ikipe ya Manchester United bajya kuruhuka, Mani yoboye umukino n'igitego kimwe ku busa, ariko ibintu byababayeho mu minota 2 bakiva mu karuhuko bagitangira igice cya kabiri cy'umukino.
navuga ko bameze nk'abakubiswe n'inkombe yuko baza kubona igitego cyo kubaha inota rimwe nibyo byahinduye umukino cyane amasegonda 92 babatsinzemo ibitego bibiri bavuye kuruhuka niyo yagize impact ikomeye cyane mu mukino ahereza inota Nottingham Forest ariko byatangiye muri controversies cyangwa se mu kutumvikana kwinshi cyane kuri igitego cyabonetse ikipe ya Manchester United cyasizwe na Casemiro cyari igitego cyanyacyo cyagiye mu izamu neza nta kurahira kwabayeho yatsinze n'umutwe kuri corner yitewe na Bruno Fernandes Casemiro ishyiramo neza ariko ibyabayeho mbere kugira ngo corner ibeho nicyo ibintu byakuriye controversies cyane kubera ko wari umupira kimwe mu kirere na Savona Nicolo Savona mu fullback w'umutaliyani yarwanya umupira mu kirere na Benjamin Sheshko ariko birangira awukozeho ugiye gusa nk'urenga Savona aragaruka ashaka kugarura mu kibuga aho nayo kuri YouTube yacu murabona amashusho harani ho baro yariri isa nkaho iri hanze y'ikibuga urabona ko agace gato cyane k'umupira kameze nk'akakiri ku murongo ubundi amategeko avuga yuko iyo baro yo kugira ngo bemeze ko umupira warenze nuko wose uruziga umupira wose warenze umurongo ariko anga urebe kuri hari ango nyinshi zagaragaza yuko hari agace gato kakiri katararenga umurongo bigatuma Shandash n'abakinyi be barekarama yuko iratari corner gusa byaje kurangira umusifuzi yemeje arayitanga cyane ko noneho ibyo situation nk'izi ngizi ntago VAR ivanga ntago VAR ijya gusuzuma corner iyo cyangwa itari yo ni umupira warenze umurongo goal line technology ikora gusa muri Premier League ikora gusa ku gitego nyine ku makora ntagikora kuizamu nyine honyine ikora abana baranabyibuka nko mu gikombe cy'Icyamira 2022 Japan yasezereye Ubudage kubera station nk'izi ngiza goal line yitsinze igitego cyavuye ku mupira wasa nk'warenze ariko anga umusifuzi aje kwemeza yuko umupira warenze umurongo ko yaterwa Bruno Fernandes arayitera igitego kirengezwa na Casemiro abikurudu controversies cyane ariko ntekereza ko bitewe na angle urimo shaka kuvuga ko warenze cyangwa none utarenze nubwo angle nyinshi zigaragaza ko umupira utari wavuye mu kibuga utari warenze umurongo wose biva mu gitego cya mbere ko nkuko wari ubivuze amasegonda 92 ya mbere mu gice cya kabiri umunota 48 kugeza ku munota 50 aje guhindura umukino cyane kubera ko igitego cy'uyu musore Morgan Gibbs White ku munota 48 igitego cya Nicolas Savona undi n'ubundi warwana kutarenza umupira byaje guhesha ibitego bibiri kuri kimwe ikipe ya Nottingham Forest akomunota ya nyuma Madi yaraza kuza kwishyura ku mupira wavuye muri kona nabwo ubona ko ari byo byerekana ko Manchester United nayo mu minsi ku yindi bimwe bintu improvingaho cyane ni imipira y'imiterekano amakipe menshi arimo arabona yuko iyabaye iturufu twaza tuvuga Arsenal ryari nziza muri byo Spurs rero nimwe mu makipe meza kuri byo Chelsea rero minsi yashize ari ikipe nziza muri byo ibintu by'imipira y'imiterekano cyane amakona aka kanya amakipe arimo arikoresha nk'iturufu umupira w'amaguru iyo utabyi embrace rero cyangwa ngo nawe byigeho uratsindwa cyane muri Premier League mane rero nimera byigeho cyane ko ibitego bibiri byose sinze byavuye mu umupira y'imiterekano kona yatewe nayo kuri inshuro Brian Bumo umupira agaruka ugera kora gutyo za kugera kuri Dorgu uteye ugarurwa na myugariro w'ikipe ya Nottingham Forest ugarukira Amadi Yarori ku murongo neza njira mu rwego rwa United shot ryiza adafunze umupira ujya muri mu ncundura mani irishyura ibitego biri kuri bibiri no kona yabonye n'amahirwe kuba byibuze yabona insinzi nk'umupira muri yagaruriye ku murongo neza mu minota ya nyuma na mbere yaho gato bataratsinda igitego cya kabiri Bruno Fernandes umupira kubise kubita poto ugendera hasi cyane barafite amahirwe nk'aya ngaya ari kubona ko ahanga cyari ikintu kinota rimwe Manchester United ibininze Nottingham Forest dropping amanota abiri impamvu mbivuga nge ku giti cyanjye mbona atari fair cyane kuri mani kuri inshuro ko yako nzini mbaro mufana mani wari witeze yuko mani ibona insinzi 5-8 zikurikiranya cyangwa 7 zikurikiranya kwa kubibonye insinzi zikurikiranya gutya muri Premier League uretse kuri ku gikombe uri title contender kandi mani akakanye ibihirimo umuntu yibwije ukuri ntagiri mu byo kurwana igikombe aka rero ni imikino 3 4 ishaka kuyibona 2 4 5 wenda itsinda guse ko yangirenge antegeza ko prime time batarayigeramo akanyora cyane mu byuko bashaka gutsinda imikino 3 bakanganya umwe bagatsinda undi bakongera gatakaza undi gutyo hasi hejuru kako ni kipi improving match ku yindi gifitemo amadeshemeshi gifitemo utuntu two gukosora twinshi uko nk'ubu cyane defensively ifite amakosa ati kubera ko nk'ubu ibitego bibatsinze ibyo twavuga bya Nottingham Forest ni pira byose batsindiwe mu kirere akazi ko mu kirere kwako nk'igitego cya mbere Morgan Gibbs ateye umutwe ahagaranye na Madiaro kinyi kurande rwo rw'iburyo uguhereza ikintu gikomeye cyane offensive kako umuntu akenshi muri box bakata ama cross arazamuka cyane perfect kuri we
ariko ntabwo uzamwitegaho physicality cyangwa se uburyo bw'imbaraga mu gusubira inyuma no kurinda mu gihe bari kwataka bugarijwe kandi imipira yose ibitego bibiri yavuye mu ruhande rw'iburyo rwa Nottingham Forest ariko uruhande rw'ibumoso rwa Man U uruhande rumaze gupfa cyane cyangwa se navuga ko rumeze nabi kandi ikipe Manchester United uruhande rw'ibumoso rwayo Daro yagize match mbi cyane ku gitego cya kabiri nabwo yagizemo uruhare kwa ko Savone yateye umupira Daro muri imbere afite amahirwe yo kwakuraho umupira hejuru y'ibyo ngibyo kandi n'umusore urimo uragira match imwe mbi ku yindi noneho bafite n'ikibazo cy'uko Daro nimba agize match mbi urajya kumusimbuza nende Patrick Dorgu nakaza kagira match mbi kurushaho cyane bafite ikibazo cyane ku ruhande rw'ibumoso ntekereza ko muri iki gihe batarabona igisubizo ntekereza ko muri mende agatekereza kuzajya hakirisha no kushowe wenda akareba uko bimeze cyangwa Mazraoui nimba yabonye fitness ihagije ko cyane ko ejo yinjiye amasimbo yakamukisha kandi rw'ibumoso wenyine kubera ko bitari ibyo ngibyo abakinyakanya bahafite ku left wing back ni bari hasi cyane ikindi wenda navuga ni imipira yo mu kirere batsinzwemo ibitego bibiri babaye babi kubera yuko ubona ko Matis Delict na Lenioro ntago bari beza mu kirere muri ibyo bice bamisinze umuntu nka Harry Maguire tugeze ikintu minota n'umwe nekereza ko Amori makori impinduka cyagiye yinjizemo Mazraoui akaba yazanyemo ahubwo Harry Maguire mbere byari kuba byiza kuri Manchester United hari byemeza nk'ibyo ngibyo ubona ko nabyo bitari bikwitse ikindi kandi front 3 yayo ntago ari nziza ubundi match nziza zose zaherutse mane bonaga ari nziza Mateus Kunya ameze neza Brembo ameze neza iyi match ntago yameze neza cyane byakonyera na Benjamin Sheshko nawe utari umeze neza nagato muri match baro zose abana zitakaza zitangaho zitari azica ariko rero ntiyabonye service nyinshi muri umukino niko mbitekereza ntekereza ko ari umukinnyi wagaragaje karite nyinshi cyane kuri match ya Brighton kuri match ya Liverpool kuri match ya Sunderland kandi umukinnyi ushaka gufasha agasubira inyuma mwiza mu kirere n'izo long balls bagerageza gukina abo wa mbere mu kirere kukira umupira kwa kandi na muremure ari mwiza muri AODs ariko iyi match ntiyari mwiza cyane ko n'aba playmaker babiri biwe batarameze neza muri rusange mbona ko ari iki kintu mani irimo yagize mu mukino ikindi concern hari gatoya ni uburyo atari nziza defensively ntago ari ikipe nziza defensively kubera ko imikino ikinye muri mwaka w'imikino wose match yabonye clean sheet ni match ya Sunderland yonyine ibitego biri kubusa izindi zose agiye yinjizwa urabona yuko Casemiro umeze neza ariko ageneye umuntu umufasha muri la midfield bituma defense tamera nkaho irangaye nabo tubona buri match ku yindi nta match igirangira amurema adakoze impinduka muri defense rero ni concern ikomeye cyane cyangwa se ikintu giteye impungenge cyane ubona ko bakeneye gukosa uburyo bagomba kuba beza defensively ariko nanone bakirinda kwinjizwa ibitego kubera yuko umunyezamu yakoze akazi ke Sen Rams bagize match nziza agakora ama save agarura match mu mukino ari nabyo barimo barungukira mu byo kutinjizwa cyane ariko babona ko defense ye hamwe na space hagati ya defense hagati mu kibuga kirimo ikibazo Casemiro ameze neza individually kwako no mu midfield ufite ibitego byinshi muri Premier League akakanya ibitego bitatu ejo yaratsinze igitego cya gatatu muri Premier League ameze neza personally umwe bakinyi beza akakanya muri Manchester United ariko mbona ko bidahangije defensive grand ikipe Manchester United warubisobanuye neza wenda kantu gato nasurinyaho ni ikibazo cyo muri mediane mbona kuko sinzi nawe mutayibona ko in animation ino formation ya ba defenseur ya batatu back 3 urabibona ko iyo equipe itakaje umupira hagati mu kibuga nyine hajyamo espace nini cyane bikwereka ko rero niba mutakaje baro urabizi neza ko mu gihe equipe itakaje baro muri formation bibana ngombwa ko n'abakinnyi bari ku mpande bose bagaruka mukonya mugasa nkaho mukoze block hagati ariko noneho bikanabana ngombwa ko wa mu sentinel wa n'ubundi ari muri zone imwe n'ubundi n'aba central defender no box to box nawe akaba yagarutse ibyo bintu bana muri Man U style ibitego byinshi batsindwa ari mpamvu bakira undi muntu nyurikirana na Casemiro hari hagati abenshi bavuga bati kwera iki ko Bimayino atabona uwo mwanya ariko ubwo ni ibyemezo by'umutoza aba yafashe namahitamo ye kuko Man U muri no system ibura balance offensive na defensive igiye yatakaje umupira kandi bisaba ko abakinnyi bose badefendera rimwe bakaza no kugarukira icyarimwe ntabwo aranagira amahitamo meza muri batatu ashyira inyuma kubera ko buri match ubona ko abadutaho niyo mpamvu abasimura gerekeza ko bakabaye Delict wabaye byibuze mwiza mu mikino myinshi ya championnat Maguire akaba ari Afrika ko iyo umufite umwizeye mu kirere kandi n'indi mipira hasi kuko nk'ibitego batsinga byose bivuye ku mupira agiye bagira muri duel zo mu kirere Maguire barimo harabyuze gukora ibindi bintu ntabwo twisanga umusore nka Morgan Gibbs afashwe na Madiano ntabwo twisanga Savone yabonye umupira nk'uri ikindi kandi bakaza gushyiramo wenda n'umuntu umubora wenda nka Lenioro cyangwa Rukusho amahitamo akajya bahindura hagati aho ariko byibuze Delict na Maguire bari muri babiri binyuma